Salwane ngibingelela baba umpostoli, ngibingelela baba umpostoli, abafundisi bonke noma abafundisi nabafundisikazi nobaba bakwabo, ngibingelele obaba nomama, ngibingelele intombi nensizwa, ngibingelele Sunday school, ngibingelele abadumisi, ngibingelele uShayelo Gubu nosiphathele ihlelo, ngibingelela lonke bazalwane ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu, nami ngimlana ngomfundisi wadladla vidiyo emnudeni entabeni eJehova ngiyabongelela. Izokhuluma abazalwane ngezwi lesithathu elitholakala lapha nango kaJohn chapter 19 verse 26 no verse 27. Negama likaJesu bazalwane fundeka kanjena ke lelisi ngizofunda nje bazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu. Verse 26, kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemkhona, wathi kunina, mame, bheka indodana yakho. Verse 27, wasethi kumfundi, bheka unyoko. Bazalwane, amazwi lawa akhulunywe inkosi uJesu isesiphambanweni. Bazalwane, izinto ezimbili engiye ngasibuka mangisakhuluma nami ngibuza uNkulunkulu ukuthi ngizakhuluma ngithini kuleya ndawo enzima kangaka. Wabazalwane, ukuma kule ndawo ayikho into ebuhlungu nayenzima njengokuma kule ndawo. Kodwa ngumsaka uNkulunkulu jwa usumile sokhulumile lokho osuku sokukhulumile. Manje ke bazalwane, kwanezinto ezimbili ezambulekayo. Okokuqala bazalwane, kuvela into ethi inkosi uJesu ayidangalanga noma ayihlazisekanga ngesiprofeto esasifezeka. Kwafezeka isiprofeto bazalwane ngalesi sikhathi. Inkosi uJesu isesiphambanweni. Awungacabanga isimo inkosi uJesu eyayikiso isesiphambanweni. Ayikhuluma uIsaya umprofeti, mhlawumbe nje ngidlule kona bazalwane kafushane emchaza isimo akayikiso. Isaya 53 ngizoqala ngoverse 2 akhona uthi, ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe nanjengempande emhlabathini omileyo, ayingenasimo nabuhle ukuba sibuke, ayingabukeki ukuba siyifune, ayideleliwe yashiwa ngabantu, umuntu obuhlungu owazi ukugula, yenyiswa njengosithezelwa ubuso ngabantu, asishanga nto yalutho. Ngakhuleka ufunde nje leyo ncwadi kaIsaya 53, isiprofeto esasikhulunyiwe esikhathini ezindala kakhulu kule manje sekuyenzeka. Awubuki isimo sasesiphambanweni sikaJesu. uJesu bazalwane akayona lento sicabanga ukuthi mhlambe wayeyona noma esasimbona mhlambe ethombeni. Kana bazalwane sithola ukuthi uJesu wayefaka umqhele ekhanda, afaka umqhele wameva ekhanda, abefaka umqhele wameva ukuphuma igazi. uJesu sithola ukuthi bazalwane wayebethelwe esiphambanweni, izandla zakhe nenyawo zakhe. Ngamanye amazwi wayengakwazi ukuzimela, elenga emthini wehlathi. Isimo ayeyiso bazalwane wayengcolile, emubi, abantu bemngcolise ngayo yonke indlela abafuna ukungcolisa ngayo. Balesha izinto ezibuhlungu kuyena, besho amagama abuhlungu kuyena, bemthimisa nangabathe bazamhlutha ngishintshela. Khomba sibabe ngendaba iJesu lana samshaya into engelutho.
omzima abazalwane kusiloso simo ayibhekene naso sibona uNkosi Jesu sibuka ababekhona lapho abesifazane ababebuka awufuna wathi ka ngitho uLuka 24 ngaphisisi verse 28 yakhona khona ukuthi madodakazi aseJerusalem ningazikhaleli mina kodwa sikhaleleni mina ngoba ubona isimo yena sokuthanda umuntu ngenxa yothanda kanabo basakwazi wayebuka umuntu emdabela umuntu edabela bani yena ukuthi yena lapha ekhona wayemiswe uNkulunkulu ngamandla uNkulunkulu abisenawo emisela ukuthi aqhubeke enze inkonzo bazalwane yokuzolanda umuntu embuyisela uNkulunkulu yizo ngelena uJesu ebheka indodana umfundi kanye nonini lana bazalwane ke ngibuka ukuthi uJesu waphuma esimeni sokuba umuntu osemhlabeni kodwa baqhubeka uNkulunkulu manje ngoba uqhubeka abazalwane usashumayela noma usafundisa uzotshala into yothando uzotshala ukunakelelana uzotshala ukuthwalisana uzotshala ukuzwelana kubazalwane ngamanye bazalwane wayeqhubeka nenkonzo akayinikeziwe ezoyenza emhlabeni isimo akabhekana naso sokungcoliswa ngayonke indlela angcoliswa ngayo kwaze wayophanyeka emthini wehlazo azange simjangalise bazalwane wama uNkulunkulu siyabuza esho ebabheka laba ubabheka nabahawuketha uNkosi yami badabela mina engilana engenza intando kaNkulunkulu kodwa bona belapha phansi akaze bayenza intando kaNkulunkulu ibuka abazalwane eyinto uNkulunkulu uJesu akayenzayo ngithe qalena ungadangalanga bazalwane okwesibili uyaqhubeka uyashumayela udlulisa umyalo wokuthandana nokunangelana nobunye nokuthwalisana masiya phana encwadini yabaseGalatia chapter 2 othi khona chapter 6 verse 2 khona uthi thwalisanani imithwalo yenu nigcwalise kanjalo umthetho kaKristu ngabe mzalwane uyawugcwalisa umthetho kaKristu ngabe thina nawe lento yokunakelelana ngabe khona yini kithi maye uJesu thwalisanani ithizwa uNkulunkulu thwalisanani imithwalo yenu igcwalise kanjalo umthetho kaKristu ngabe siyathwalisana ngoba ngibuka into bazalwane eyinto eshaya kakhulu abazalwane khona lento eshaya abazalwane nesikemanza kakhulu yokunganakani nento yempakamo ngoba abazalwane bayahamba impela nje lokukholwa kodwa khona into encane abangeke bayinake into yokuzithwala ngoba ukuziphakamisa lento uNkulunkulu ayifuna ngalesikathi ngibuka omunye umzalwane esesimeni esidabisayo akukho ukumdabela nenhliziyo yami kodwa ukuthi wanjani shelo kungabikho leso simo uJesu akaba naso akangazange bheke bazalwane ubuhlungu abhekene nabo kodwa babheka isimo sabazalwane ababekhona lapho bezomzwela ubuhlungu ukuthi awubasibenziwa kabuhlungu yena manje ke bazalwane beleke emhlabeni takunjalo mangabe kwenzeka into kakhulu empilweni kaNkulunkulu ezwini lakhe kukhona bezwayo kukhona bengezwa ubuhlungu laba bangezwa khona la abayomakhona sebebuzwa ngongezwa kwabo ukuthi wezwa kushiwo uJesu amazwi akabaphimisa esiphambanweni afanele ukuhlala bazalwane kithi ngoba wakuphimisela esimeni bazalwane esinzima kakhulu isimo esingenza umuntu angakwazi ukukhuluma ngoba ezibona eseyinto engesekulutho ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe noma bengekho mhlawumbe bambalwa kakhulu
abangathi bekulesimo Jesu akayiso kodwa bakwazi ukuqhubeka nokwenzani nokunaka abazalwane nokunaka labo abasenze kuyena ngendlela yokumthanda noma ngendlela yokumdabukela. Yena bazalwane ufuna ukushiya umyalo kaNkulunkulu, umyalo wokuthandana. Ngelanga uJesu bazalwane ufundise noma uwenze umkhuleko akasenzele wona esehamba kule kaJohn 17 esifundiswe kakhulu ngawo. Ufuna ngokukhula khona lapho khona ngobunye bazalwane. La ebunyeni bazalwane uSathane yona nto akashaya ibandla kaNkulunkulu. Into yobunye bazalwane yona nto phela uSathane angayifunda kancane ukuthi yenzeke. Abazalwane lona loyo ubona lapha khona kumgcono lapha khona azibone phezulu kunabanye, azibone omunye ngelutho even phakathi endlini nala sikhona la kodwa ubhekana ukuthi ubani uqoke kanjani, ubani uqoke kanjani. Bazalwane uJesu amazwi akhuluma esiphambanweni ukhuluma bazalwane ngoba enhliziyo yothando yokumthanda umuntu uthi umuntu njengoba yenele uthando umuntu athandane futhi noNkulunkulu abuye ezothanda omunye umzalwane ukuze abazalwane kuphelelise inkonzo yobunye ebantwaneni bakaNkulunkulu. Bazalwane lawo mazwi abekekile enhliziyweni yami kakhulu bazalwane ukuthi thwalisanani imithwalo yini nigcwalise kanjalo umthetho kaKristu. uJesu Kristu uyinkosi.